Ikipe y'igihugu ya Espagne yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi 2026 nyuma yo gutsinda ikipe y'igihugu Bufaransa ibitego 2-0. Ibitego byabonetse mu minota 90 bivuze ngo ntibigeze bajya muri extra time kuko ku minota 22 gusa byari bihagije ko Oyarzabal afungura amazamu kuri penalty nyuma y'ikosa ryari rikorewe kuri Lamine Yamal. Hanyuma kandi ku minota 58 nibwo Polo waratoye nk'umukinnyi w'umukino yatsinze igitego cya kabiri mu mukino nuko birangira ibitego 2-0. Ndagira ngo mu bicu twinjize muri uwo mukino usasire mbere yuko twinjira mu busesenguzi bwimbitse mu kibuga utujyana mu cyo imibare yadusigiye nicyo yatubwiraga. Ariko mbere na mbere Professor Wenger mbere y'umukino yari yatangaje ati kuri ngewe ikipe ikomeye cyane natinya ati ni Spain ati kuko ni ikipe ishobora gutsinda ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ati kubera iki ati ni ikipe ubona ko kuri skills kumenye mu kibuga bari hejuru kurusha ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ati bafite umuco wo guhuza ndetse no gukina ahantu hose mu kibuga. Ibyo yavugaga ni nako byagenze mu ijoro ryakeye. Niko byagenze reka duhere mu mibare turavuga ibitego bibiri by'ikipe y'igihugu Espagne. Kylian Mbappé rote wakinaga demi finale ya gatatu anganya na Basan Schweinsteiger, Philippe Lam, Pierre Mertesacker, we Sarer ndetse wakinnye demi finale nyinshi mu mateka y'igikombe cy'isi ni Miroslav Klose yakinnye demi finale enye. Icyo amenya Lamine Yamal ku myaka 19 n'umunsi umwe abantu barabyibuka ko yagiye gukinira match harenzeho umunsi umwe ku myaka 19 yari yagize. Yabaye mukinnyi wa gatatu ukinnye demi finale ari muto nyuma ya Pele wayikinnye afite imyaka 17 n'amezi 8 ndetse na Giuseppe Bergomi yari afite imyaka 18 n'amezi 6. Kino wamenya rero ku ikipe y'igihugu Espagne Mikel Oyarzabal yujuje ibitego 5 muri edition imwe y'igikombe cy'isi 2026. Yahise afata rekoro ya Emilio Butragueno wabikoze 8-6 ndetse na David Villa wabikoze 2010. Mikel Oyarzabal buriya yatsindaga igitego cya 14 mu mwaka w'imikino ariko akinira ikipe y'igihugu Espagne yakoyagego ka David Villa niwe yigeze gutsinda ibitego 13 mu mwaka umwe akinira ikipe y'igihugu Espagne ari 2008 2009. Kino wamenya rero ku ikipe y'igihugu ya Espagne n'ekipe mu nshuro 8 heruka kugera kimwe cya kabiri muri major tournament ubwo ni igikombe cy'isi na Euro. Inshuro imwe yonyine nibwo yasezerewe muri Euro ya 2020. Izindi nshuro 7 mu nshuro 8 yageraga muri kimwe cya kabiri cya Euro cyangwa igikombe cy'isi yari karifiyaga yo n'ekipe tuvuga ya Espagne. Ikindi wamenya rero uyu mukinnyi witwa Fabian Ruiz kuva imikino 49 yatangira gukinira ikipe y'igihugu Espagne ntabwo waratsindwa muri Cups 49. Yatsinze imikino 34 anganya 15. Ikipe y'igihugu Espagne Lamine Yamal yabanje mu kibuga mu mikino 12 muri major tournament Euro ndetse n'igikombe cy'isi. Ntabwo Espagne izi gutsindwa uko bisa. Urumva rero ni icyo wamenya. Ikindi wenda wamenya kuri iyi ekipe buriya abakinnyi ba Tottenham Hotspur reka wenda kukantu tukanyuzemo mu bikombe by'isi bitatu biheruka byibuze umukinnyi wa Tottenham Hotspur atwara igikombe cy'isi 2018 yari Igor Lloris, 2022 aba Cristiano Romero ndetse ubu birashoboka ko Pedro Porro ni wa Tottenham Hotspur yageze finali. Jadon Spence no wabongereza wa Tottenham Hotspur nawe na Cristiano Romero cyangwa se Marco Senesi kuma ekipa za guhura uyu munsi byibuze igera finali rafite umukinnyi wa Tottenham Hotspur. Ivuga ngo Tottenham Hotspur iza congratulating umukinnyi byibuze wayo uzaba watwaye igikombe cy'isi mu myaka 3 iheruka nabonye nabyo ari ibintu bagarukaho. Gusa rero baze igikombe cy'isi ndetse na Euro umukinnyi umaze igihe kinini cyane ataratsindwa muri iyo mikino yombi akinira Espagne na Emerick Laporte match 22 igikombe cy'isi na Euro bikurikirana ntabwo aheruka gutsindwa muri iyo mikino. Mikel Oyarzabal agakurikira 20. Reka nansoreze ku kantu kamwe. Yego. Emerick Laporte tuvuga burano mu France niho yavukiye. Emerick Laporte Jean-Louis Alphonse Gerard witomva ko namazina ye na amafaransa amazina ye. Uyu mukinnyi yakiniye abafaransa batenegeje imyaka 21 ari na kapiteni wabo ndetse Deschamps muhamagaye inshuro 3. Murabyibuka ko iyo wakinnye imikino itarenze 3 nyuma wenda ugashaka guswitchinga uva mu gihugu kimwe ujya mu kindi birakunda bitewe n'iminota wenda wagiye ugaragara cyangwa se warabaye kuri bench iyo mikino 3 nukanagire mu kibuga. Uyu musore yaje guhitamo gukinira Espagne ku ngoma ya Luis Enrique. Bura mu gikombe cy'isi
cyabereye muri Amerika, Mexique na Canada kinarimo abakinnyi 99 mu bari muri iki gikombe cy'isi bavukiye ku butaka bw'Ubufaransa. 99 bose barasezerewe sauf Aymeric Laporte. Vuga ngo ni usigayemo nakandi kanabonye ko imibare yatinze, ariko urebye imibare y'ingenzi wavuga ko ariyo ngiye Espagne isubiye ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi baherukagaho 2010. Ikindi Espagne ama equipe y'Uburayi yatwaye igikombe cy'isi, France afite 2, Ubutaliyani burayifite 2 n'Abadage nuko. Nta kipe nimwe y'Uburayi yigeze itwarira igikombe cy'isi ku butaka butari ubw'Uburayi sauf Espagne 2010 muri Afrika y'Epfo. Baravuga ngo rero nanone bari hanze y'Uburayi kugera finale gari ko bashobora kugitwara kuko uwo muziro abandi bafitewe bo niba ufite. Ni umukino wa 37 badatsindwa. Nimugoroba wagarutsweho cyane ari umutoza De La Fuente kuko uyu yaramaze imyaka 10 yubaka ibintu bye. Yatangiranye n'abakinnyi barimo Oyarzabal, Olmo, Rodri, Simon. Icyo gihe begukanye igikombe cya Euro cy'abari munsi y'imyaka 19 begukana Euro. Uvuga muri major tournament ni ufite assist nyinshi muri Espagne mu mateka 8. Yego. Begukana Euro ya 20 y'abari munsi y'imyaka 21 muri uko 2023 nabwo bahise bana promotinga bamuzana mu ikipe y'igihugu y'aba senior ariyo yatozaga mu ijoro ryakeye. Rugaju kuki nta muntu wigeze atekereza Spain kugeza ubwo ibitweretse kuko igeze ku mukino wa nyuma yinjijwe igitego kimwe cyonyine. Ubwo bitujyana no mu kibuga nyine cy'ibyabaye mu ijoro ryakeye byaje gutuma De La Fuente ahinduka inkuru kurusha ibindi byose. Spain ikomeye mu mukino, ntabwo ikomeye mu mazina y'abakinnyi. Hari ibice bibiri tugomba gutandukanya abakinnyi mu buryo bw'amazina. Amaklube bavuyemo nta kipe nziza yarushaga Ubufaransa. Icyo rwose niyo mpamvu nabayihaye amahirwe nta wari uri kure y'ukuri akurikije ama individu, ariko noneho kubahuza ukaza gukoramo equipe nicyo Espagne ishobora cyane. Aricyo Wenga yavuze cyuko bagira umuco w'imikinire batozwa kuva ari bato, ubwo ni ibijyanye no kwiharira umukino possession. Hanyuma bakagira n'ikindi kintu cyo kuba bafite abakinnyi bagiye executor. Mushobora kuba mushaka gukina ibintu ariko ibyo mushaka gukina abakinnyi banyu babiziranyeho barabishoboye bose. Iyo technical ability ari byo Wenga yavugaga ko executor gushyira mu bikorwa icyo kintu cya possession bakigaragaje mu ijoro ryakeye. Nabwo bagize 51 kuri 49% y'Ubufaransa kandi banabutsinze mu minota ya mbere. So hari elema navuga z'ingenzi mu mikinire yabo wenda kurusha izindi mbere yuko twubaka umukino muri rusange. Ikintu cya mbere navuga Ubufaransa bwatsindiweho kurusha ibindi byose ni mediane. Iyo ufashe mediane y'Ubufaransa yari irimo Tchouaméni na Rabiot ndetse na Olise, ukagereranya na mediane ya Espagne yari irimo Rodri, Cascante waruhagararanye na Fabian Ruiz ndetse na Dani Olmo. Mu kanya nepo maze kuduha imibare ye aho hantu Ubufaransa bwabanze kwatsindirwa cyane bikomeye. Kubera iki? Umukinnyi yitwa Rodri n'umukinnyi yitwa Fabian Ruiz ni abasore icyambere bafite igihagararo cyiza. Ni gake cyane mu bakinnyi b'Espanyol bagira hate imeze kuriya. Ubundi abenshi ni bwa Pedri, nubwo bwa Gavi, nubwo nyine bugufi bw'ibiro bukeya nyine butari bwiza cyane mu gihagararo. Ushaka kwibaza ngo igihagararo kivuze iki rero? Cyabafashaga gukuvura cyangwa se kuba rido ya defense yabo ari babiri. Bakinaga ari aba double pivot babiri. Bagasa n'abahagaze imbere ya defense yabo. Ikintu gikomeye rero bashoboye gukora niki? Nugutuma imipira isohorwa na Tchouaméni ndetse na Rabiot igera kuri Olise muri ya zone ya metero 35 uvuye ku izamu. Handi Olise abakeneye gusingira umupira kugira ngo atangire gukukinga atekera Mbappe kugira ngo amushyire ku isahani. Iyo niyo linye babanje kubloka. Uwo murongo usora umupira muri mediane ya Tchouaméni ugeza kuri Olise babanje icyo kiraro baragikupa ari babiri. Ibyo nukuganya duel ni imbaraga, ni umubiri, ni physique, ni indeshyo muri duel aeriye, ni imbaraga muri ground cyangwa se ku butaka muri duel zo ku butaka. Noneho France ibonye itakibasha kurivariza mu ma through pass gucisha imipira hagati, yatangiye kwidekara ku mpande. Nicyo cyashobokaga. Buriya mu mupira ikipe yose uzabona ikini imipira icisha ku mpande
ariko ikabikora ari nka option B kuko option 1 yo gucisha imipira hagati yanze ibiri muri position nini yo gutsindwa umukino kubera iki ubundi bakubwira yuko 60% y'ikibuga iba hagati mu kibuga niyo mpamvu bakinnyi batandatu mu bakinnyi 10 bakina imbere bakina hagati mu kibuga ni nimero 4 ni nimero 5 ni nimero 6 ni nimero 8 ni nimero 10 na nimero 9 baba muri center of the pitch uhereye ku izamu ryanyu kugera ku izamu rya adversaire none mu mupira twigize kuganira ku kantu nepo niba ubyibuka muri magic lineup ubwo banabara umubare w'amaguru ahagaze aho hantu iyo bazo bakinnyi batandatu na amaguru 12 kuko uyu muntu ari kwiruka agirukanyisha abiri ni ari gushaka baro akoresha yombi izo movement yakoresha amaguru abiri so ubwo bwinshi bw'ayo maguru rero reka mbivuge gutyo ufite aba batandatu y'Ubufaransa 12 y'Abafaransa bari hagati nayo 12 y'Abespanyol bari hagati umuntu ubasha kuganya gutsinda urwo rugamba rwaho hantu abafite amahirwe manini yo gutsinda umukino no kuvuga ngo adomenye espace nini mu kibuga 60 hafi ku ijana ubwo numva basigaye 2 3 7 na 11 France rero niyo biza kuba ari plan yabo gukinisha impande washoboraga kubyumva ariko noneho babikoraga ari nk'uburyo bwo guhungisha umupira no kuvuga ngo icyo gihe Spain bikora ikorienta ahishaka ikorienta ku ruhande kubera iki buri ari goga izamuri teretse hagati mu kibuga yego nako namazamu yo mutajya ngo ni rimwe nazamu riba muri corner amazamu ateretsemo hagati njyo nkorienta nka kujyana ku murongo barenguriraho savedirike ndi kuguhungisha izamu bivuga ngo icyo ndi gusigara nsabwa gusa nugukurisa nukwiruka nkagira muvuma ziri mu bwenge kugira ngo za crosses uri butere gardien Unai Simon abari mwiza uzifata cyangwa se abakinnyi banje aba defenseur bari beza kuzikoraho no ari niyo bagerageje Mbappe ntiyakozaho umutwe mu buryo buri simple kugira ngo byumve ukuntu bayorienta kuri cross yateye corner 7 mu gihe abandi bateye corner 1 bivuga ngo ntacyo byari bibatwaye kukureka ugasohora baro ku ruhande kuzibashota bakazirenza zikavamo imitwe kuzibashota mu maguru zikajya muri kona bo bari babizi ko byanze bikunze barakwimizamu kuko twibuke ya principe twaganiriye mu mupira iteka muri football abantu bakunda no kubyitiranya ntabwo turinda espace kuko nta nubwo turinda baro barira ruringa barira tembere ntabwo wayiharira 100% n'abandi bagomba kuyikoraho ntiwanavuga ngo ngiye gufunga ngo ahantu hose ngo ntago ngo baribona ahantu bacisha umupira n'inyuma bashobora kusubiza inyuma kongera bakawutangiza bakaza bakagutsinda icyo uburwana nabo nukubima chance yo kubona izamu kugira ngo bariteremo neza no ngo espace rero Espagne yabanje gufunga niyo yo hagati yari bizi ko nibatsindwa muri mediane baro zikabasha kugera kuri Loris akazigeza kuri Mbappe bari babizi ko ku Barca na Laporte batahagarika Mbappe na Loris ibyo bari babizi ibyo Rodri arabanza arabikora babikoze mu buhe bwenge usibye muri ubwo buryo bwo gufunga babikoresheje icyo bita tempo y'umukino rhythm of the game ona makipe menshi arahubuka mu kumenya umuvuduko bakiniraho umukino uzumva n'abatozi burayi bakunda kubikubwira ngo ntabwo twari dufite aggressivité mu kwataka niki baba bashaka gusobanura babivuze ngo Espagne yo yaje ravuga ngo tubigize vutani kuvute izamu kwizamu tugafungura espace cyane France ifite abakinnyi bafite pace baduhitana kuko twatangira kwisanga twasohotse tukava inyuma noneho ya mipira kwa kundi tuvuga ngo tugiye kwataka twese ya espace turi gusiga inyuma abazajya bayifata aho kugira ngo bakine za short passes Abafaransa batanakunda batanazi tukatoha chance yo gukina long balls bashaka Mbappe kandi bizera Pesi icyo rero bakoze ni muri match byabayemo rimwe icyo ngicyo nsurinye kuri ako muri match byabaye rimwe igi kipe y'igihugu ya Espagne yazamutse ije gupressing Ubufaransa ngo ikiringe game yego umupira bawuranshije rimwe Kylian Mbappe yirukanka kuri sprint urabwibuka umupira Unai Simon yaje gukiriyaringa hagati mu yego akamutanga umutwe awusubijemo ushota umuzamu akoze cyane yari inshuro ya mbere iya kabiri uribuka indi sprint nanone bahaye Mbappe muri open place bazamutse bose baje gupressinga bari hariya kuri highline defense ari bari marakina banashije umupira umwe Unai Simon arabyuka yagiye kutera tackle aho kubita amaguru ya Mbappe arawudevia ni nkizo nshuro zonyine babahaye iyo chance imeze gutya now
ni gute rero babikora rigoga ni uguslowinga down tempo y'umukino uko umukino uri gukinwa bikunda gute rero nango iyo Espagne ifashe umupira yo ihita ikora build up yere ku mudefenseur igakina gahoro itiruka short passes no kuvuga ngo fata ntubigire heavy metal nka kuri ba Klopp babakina wumva urabona passe niba mujya mwumva kuri televiziyo muzashyiramo volume nyinshi ujye ubona za passe uri kumva ngo pa 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 biruka cyane wumva n'amaguru y'abakinnyi kariya kamikoro ko kuri ntuzura kabona ko kuri pitch Spain uzi ukuntu match zaba zimeze ni pa 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 bagenda bashyiramo agapose hacamo amasegonda cyangwa isegonda umukinnyi afunga umupira akitonda akawupasa akitonda akawupasa kuki rero bagenda gahoro gahoro impamvu bubaha ireme ryitwa compactness babirinda ko defense na mediane na attaque bitatana cyane niyo mpamvu bayegerana bagakina udupase tugufi bagenda bakora icyo bita kugenda bigarurira agace runaka k'ikibuga n'abavuye muri defense bakinjira muri mediane bapasanye batuze baharenge bajya ku ruhande rwa Lamine bapasanye gato baharenge bajya kuri attaque bagutsinde gahoro gahoro kuki bagenda gahoro gahoro baba bavuga ngo nitutakaza kuko tucyegeranya abakinnyi bacu benshi bari muri yo zone baririmo biratworohera guhita tugupressinga wowe ufashe umupira muri equipe duhanganye duhite dushaka ukuntu tugukuraho hakiri kare bivuga ngo biborohereza gukora icyo bita defensive transition ibo bafite umupira ariko abakinnyi babo benshi begera ahantu hari umupira kuko ntibari gutatana niba utakaza tuvuge wowe ko ufatira umukinnyi w'Ubufaransa kuko bagifite abakinnyi benshi muri iyo zone bakiyemo umupira guhita bagupressinga bakawukwakiraho biroroshye mbere yuko baba batatanye ngo itushyira muri espace vide ibyo rero bakomeje kugendera kuri izo consigne igitego cya kare rero nacyo ni ikintu cy'ingenzi navuga yuko dinye rwose yana ku Bufaransa muri match cyane niba uri igitego cyo ku munota 22 cya penalty y'amafuti nk'iriya yari cross itari danger kutaba nyine makini ngo banze usikane mbere yo gukura umupira n'umutwe y'abakinnyi bari inyuma yawe Lamine Yamal araje isimukubita igitsiburira tayari penalty barayitanze igitego cya kare niki cyafashije rero igitego cya kare cyashyize Espagne no mu kujya ku defend ikifite ikiri ku defend no twibuka ko yanajemo ari fite defense nziza noneho bwa buryo bwabo bw'iyo compactness uko kugupressinga uko kwima espace babikoze bafite icyo barinda noneho France iba frustrated kubera ko bwabwirageza bwo gushaka kugombora bwahuraga nuko bo bakina nk'abafaransa ishingiye kuri pace ku muvuduko ntawongeye kubaha kwikina kubera ko espace bari bazi closinze kuko ikipe ntiyavaga inyuma cyane noneho France imaze kuba frustrated rero imaze gusa nitangiye kumva irambiwe iri gukina na Chrono iminota iri kugenda Didier Deschamps abona gukuntu yari yarakaye haguruka amaze gukora manamprasoma byamucanze na basari bavuga ngo umugongo uragudutse bamukuyemo n'ibindi yabibonyemo ikindi kintu gikomeye ari ryo banga rikomeho bwo Espagne igira buriye Espagne itandukanye n'andi makipe adefanda yikura umupira yitawujugunyaho gusubiza iyo rero none yufashe kwizigera kabone nubwo yabifite igitego izi yuko ari iri kudefanda uburyo usohora nicyo kintu gikomeye cyane uzike dasohora umupira udegaje ikareka barubaka bagakina niyo bawubona muri central defense barawupasanya bakongera bagasubira iwawe bakwataka nakuvuge ngo batsinze Ubufaransa no muri possession yabivuze Sheriki bagize 5-1 kuri 49 Ubufaransa kandi France ariyo yatsinzwe mu minota 20 twari twiteguye ko domina possession ariko bayirushije possession kubera incuro bawubona bazi ku conserva rero ni hehe niho hantu haba harimo aba Ormo niho hantu ba Pedri bajemo basimbuye niho abo bakinnyi ba Yazabara abantu babona nk'abakinnyi badakomeye ariko bazi kwifunyira pass akayitanga neza uko kuntu bazi gukonserva umupira France rero muri kwakwirekura cyane nono igashaka gukora high line ngo ifungure cyane bayimanuka nyine incuro Pedro Porro agira ubwenge abona hari ikintu cy'igikorodoro basize hagati y'abadefenseri acishamo baro Ormo ayikoraho rimwe undi ahita yinjira muri box asigaye wenyine ikosa rikwereka uburangare bwa mu defense y'Abafaransa kubera iki uko gukomeza kuzamuka bajya gukina imbere bagezeho basa n'abatatanye baba stretchings abonamo espace agendetse n'igitego cya kabiri ngiye nakwanzura mvuga yuko amagambo ya Sheriki ariyo y'ukuri ikipe yatsinze Ubufaransa ni Ubufaransa ubwabo nibo bitsinze yitsinze tactically barushijwe yego nta mukino numwe bagaragaje usa n'uwarivariza kuba batsinzwe 3 na Espagne muri UEFA Nations League
muri ero ndetse no mu gikombe cy'isi. None ikindi kintu gikomeye cyane ngena nabonye iri joro cyanantunguye kuri Didier Deschamps kana nigendere n'amasolisiyo y'imisimburize ku Bufaransa yarabye yakoze amakosa akomeye cyane Didier Deschamps muri uyu mukino nasoza kuvuga kuri unyemere rusoze uvuga kuri Rodri n'ubundi isaha irageze reka tuze kubikomeza mu isaha ya kabiri n'ubundi ndabona azageze ari utuntu nka dutatu ngomba kuvugaho dutoya n'ubundi tugakomeza kabona guhereza Rodri ndaboze Rodri ndaboze tukaganira nawe uradufite ibitagenda rwose tugahita tunakubita icyumvirizo twumva umwuka uri muri Leta Zunze za Amerika isaha ya mbere kwizigira uvuga ko ufite utuntu nka 2 cyangwa 3 yego mu bicu nawe itavuga ati ariko nanjye ndadufite 2 ati nanjye nongeramo 2 icyo nashaka kuvuga ngira ngo Rigani yabisobanuye neza cyane naba ngiye kujya muri detail kandi yagerageje kwinyuramo kandi mu buryo bwiza cyane icyo twashaka kuvuga ni uburyo umutoza Didier Deschamps yatsinzwe n'umutoza De La Fuente mu buryo bw'imipangire yabo. Ndakoresha amagambo yavuzwe n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Uwo bita Kylian Mbappé yavuze ngo twakoraga pressing turi 3 contre 2. Ngo mbere ko bakubarse batagize umupira ngewe na Ousmane Dembele ndetse na Bradley Barcola nitwe twakoraga pressing. Atariko iyo ukina n'ikipe nk'ingi ya Espagne ati ntekereza ko twakoze ikosa rikomeye kuko uwo mukinnyi wa gatatu yashoboraga kuba arimo aradufasha mu buryo buri defensive ahubwo twari gukora pressing ya 2 kuri 2. Yavuga ngo iyo ukina n'ikipe nk'iyi ukora pressing ya man to man. Ngo umuntu ku wundi kugira ngo niba uwo muntu anabanutse anakwimye baro cyangwa se nane kuyimukuraho abyibuza hagati mu kibuga haba abakinnyi benshi. Yashaka kuvuga ngo kuki twa defandaga turi 4 na 4 b'imbere tugasiga abakinnyi 2 hagati mu kibuga. Icyo ngicyo ya kinenza. Uwo bita Ryan Cherki bamare batese mwabuze iki aravuga ngo everything we will beaten tactically technically and we will beaten in the duels. Ngo ahantu hose twahatsindiwe mu buryo bwa tactique bw'umutoza, uburyo bw'imipangire baturushije, uburyo bwa technique, uburyo bwo kwaplika ibyo umutoza yababwiye babiturushije ndetse no mu maduel batwambaye imipira. Ibi ngibi turasobanura ubwiza bwa De La Fuente bwo gupanga mediane nziza y'abakinnyi nka ba Rodri ndetse na Fabian Ruiz imbere y'abakina Dani Olmo, ariko tukanenga bikomeye cyane Didier Deschamps gutekereza kuzana Aurelien Tchouameni wari umaze igihe kinini yaravunitse akima umwanya Manukone wamutwaye ahere muri kimwe cya 4 atsinda Maroc. Urumva byabaye ngombwa ko kubera uburyo uwo bita Tchouameni yakinaga nabi byabaye ngombwa ko bita Adrien Rabiot aba expose abona ikarita y'umuhondo yakiri kare. None na ya remplace maze gutekereza ngo yakuramo Tchouameni arayitinya kuko Adrien Rabiot yaramaze kubona umuhondo na mbere ko bajya kuruka yarakoze irindi kosa rya kabiri agira imana niyakozaho ikirengere ngo bamwe ikarita y'umutuku bituma akuramo Adrien Rabiot yinjizo bita Manukone. Uvuga ngo ya kipe yari mirashaka noneho gusatira ubwo yarigize abakaseri 2 kuvuga ngo imipira none kugira ngo izaje kugera muri attack byari bigiye kugorana. Ikindi De La Fuente uburyo bw'imipangire ye twamushima cyane ndetse ariko yanabifashwemo n'abakinnyi beza Pedro Poro kuri 2 n'umuntu bita Marc Cucurella abana abakinnyi bari impeccable muri uyu mugoroba. Ngira ngo ni nayo mpamvu Poro yanahawe igiye mu cya MVP. Ngiye bari abakinnyi 2 wenda ndabo muraza kuziya Rodri ariko bari abakinnyi 2 Pedro Poro na Marc Cucurella nibo batawe ikipe y'igihugu ya Espagne. Mereye kuri Pedro Poro wenda na kuri Kubarsi ndakomozaho. Muribuka ko habanzaga muri Marcos Llorente. Muribuka ko Pedri yabanzaga mu kibuga mu mikino ya mbere. Luis De La Fuente azi ikipe ye pe. Ruth anatwe introduiza yabigarutse aravuga ati uyu mugabo yahereye mu bato Espagne kiragano cyatwe igikombe cy'isi 2010 kimaze kugenda. Bo barice baravuga ngo ninde waba mwiza kuri equipe ya Espagne. Murabyuka Luis Enrique banyuzemo abatoza barao ba Julian Lopetegui. Espagne batangiye kuba equipe isanzwe nk'ibi tubona mu Babirigi. Baravuga ngo ariko niba dufite Espagne mu bato ndetse bari gukura ari hirya no mu ma equipe ninde muntu wabatoje ubaza. Nibwo bagize igitekerezo cyo gutekereza Luis De La Fuentes wabanye nabo turi kuvuga Mikel Oyarzabal
ni umukinnyi wa Sociedad n'ubu isoko ntabwo muri transfer ama equipe amushaka ariko ni umukinnyi mwiza. Daniel mu wa Barcelona bantu bavuga ati yamaze kurangira, biragaragara ko Barca ishobora kuba yaribeshye, ariko n'abakinnyi ba Luis de la Fuentes azuko atwara. Kuri match y'ababirigi nibwo yatangiye gutekereza kuri Pedro Porro ndetse cyane no kuri Pedri kumwicaza. Ubundi Espagne arabizi yuko nubwo Lamine Yamal ari umukinnyi gitangaza ntabwo gukorera ibitego byinshi. Niko Williams nyuma yo kuvunika gukoresha Alex Baena n'umusimbura muri Atletico Madrid nawe ntazaguha ibitego byinshi. Nibyo Mikel Oyarzabal yabigutsindira n'izo penalty zizamo kuko niwe penalty teka w'ikipe y'igihugu ya Espagne. Aravuga ngo reka ndebe uburyo nazana Pedro Porro mu buryo bwo gukomeza no kongerera imbaraga uruhande rwa Lamine Yamal, kuko Pedro Porro nibyo arataka ariko no kudefanda na defanda. Ko namaze kubona ko Marcos Llorente nako bikora witwa Simeone ni umukinnyi ukina kabiri ariko yugarira cyane, bigatuma iyo yugarira cyane Lamine Yamal abona imipira akiri mu rubuga rwa Espagne, abonera imipira kure. Yarakeneye Pedro Porro umugezaho imipira hafi y'izamu akabasha no kwica adversaire amuhereye n'ubundi mu ba defense. Icyo ni kimwe. Uwitwa Pedri kwicara bituruka kuki? Biragaruka kuri cya kintu witwa Ligane igeze kugarukaho, ubwo burebure ndetse yaba gabari na pace n'aba bakinnyi b'abatekinisi turimo turahindabo defense imaze kwinjizwa igitego kimwe ru. Ariko reka nkubwire ikintu, ndibuka inkuru y'ikinyamakuru Sport ari tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu yavugaga ngo ni yihe shusho Luis de la Fuentes afitiye Espagne mu gikombe cy'isi. Babikoze bibaza ngo ko Rodri ataramera neza amarabyuka nibwo arakiva mu mvune. Fabian Ruiz sezishize yayijemo mu mpera yatangiranye imvune y'umunaniro ndetse n'igihe yari yaratwaye cyagiye Paris twara Champions League ya mbere. Ni icyo azakora nibwo yatangiraga gutekereza Zubimendi ikuramo muri Arsenal, tongera kubona ko ari umukinnyi usanzwe. Yarafite igitekerezo cyo kuvuga ngo nzakoresha abamire récupérateurs babiri. Muri Pepe avuga ngo ntabwo turi gukoresha Rodri cyane kuko nibwo akiza ngo ariko mu gikombe cy'isi Espagne zamwenjoyinga. Yabigarutse nyuma y'imikino y'amatsinda uwitwa Rodri yaramaze gukora gayigo kari gasanzwe mu gikombe cy'isi mu mateka cyo gutanga breaking line pass. Ni za pass zitangirwa kuri ba nimero 6 na nimero 8 zikagera mu bataka. Muri 2014 atwara igikombe cy'isi witwa Toni Kroos yari yatanze 62 igikombe cyose. Uwitwa Rodri abikoze mu mikino y'amatsinda byonyine, urumva ni statistique yari atangiye kugaragaza. Yaramaze gutanga pasi 182, 170 zaragezeho zigomba kugera. Ubwo ngo Rodri ari imbere y'ira defense na Fabian Ruiz nirido imbere ya defense ari igishushanyo abantu babonye ku masosho media nyange nagishyizeho cy'uburyo imipira yose y'abafaransa yanigwaga n'uwitwa Rodri ndetse na Fabian Ruiz. Ubwo defense nta kazi kenshi bona. Muzanarebe Espagne niterwa amashoti menshi cyane. N'uwitwa Unai Simon sibyo kuba yinjijwe igitego kimwe ariko nta ninjizwa nako ntanaterwa amashoti menshi. Reka ronsoreze ku kantu kamwe ko ku ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Nje ndibuka iyi nkuru y'ikinyamakuru Equipe, umunyamakuru umwanditsi yayanditse bari hafi kujya mu gikombe cy'isi bavuga ngo ese Deschamps nta yindi plan yabona atari yo gukoresha force 9. Reka nsubira inyuma kuri match y'ababirigi uburyo Rudi Garcia yakinnye na Espagne kandi akabasha kuyimenasa. Yakoresheje Charles do Cataraere nk'ataka tipika namuga ngo sintegereza ko uri bukina uva mu maguru y'abadefenseri, gendo hagara hagati ya Kubarsi na Aymeric Laporte. Ndabiza Aymeric Laporte ni umukinnyi muri Atletico Madrid yari umusimbura, yari umukinnyi udakomeye cyane. Paul Kubarsi no muri Barca ni umukinnyi bigaragara ko agikeneye kuyoborwa, niyo mpamvu Barca bitekereza umukinnyi wamwunganira ku isoko. Ahahagaze nti mu mipira babirigi bahinduye mike cyane, babonyemo igitego cyane kuri makosa ya defense. Uvuga ngo bageze aravuga ngo ese nta kuntu Deschamps kumwanditse aravuga ngo ntago yatekereza kubataka bose azajyana mu gikombe cy'isi. Cyo gihe bavugaga ataravunika uyu musore ya Liverpool ndamubona Ekitike, bavuga ko afite Marcus Thuram, bavuga ko bandari Koromwani bari bakibabara n'abandi batandukanye. Nibyo navuze ngo ese ntago yari gutekereza igitekerezo cy'uko niba utangiye kubona ko muri mediane utanyuzamo imipira ko Ligane yabitubwiye, niba uri guhindura imipira kwica mu mpande haraza gukenerwa amakrosi kwizige kuko twayibonye cross kundi yahinduye. Mbappe yatweretse ko akina force 9 ntabwo akina nk'umwataka tipi. Mbappe babayita aba out striker. Iyo bavuze out striker ngo aza muri box
akayisohokamo akongera akayigarukamo ayisohokamo yinjiramo ayisohokamo ntabwo nyine aguma icyo nicyo Rudigares yakoze yashatse umwataka na Rukakaje aguma mu maguru y'abadefanseri ba Espagne nako navuga ngo Sema ikoreze ko bigaragara ko ari gukinira ku ruhande ntiwakuramo Dembele Osman Michael izagakina ku ruhande rumwe n'urundi wazanye Desire nako ufite n'uwitwa Kylian Mbappé rotena mbere ushano kuba ari bukoresha na Kylian Mbappé rotaho ku ruhande iyo pace na speed na yarayifite n'ubundi ukaba ufite Sheriki wazanye ku 10 ugashyiramo na rutayizamu nka Mateta cyangwa se Marcus Thuram kuko n'ubundi watangiye kubona ko uri kuvana imipira mu hagati urayikinisha mu mande nuyikinisha mu mande birasaba ayo masantre nibisaba ayo masantre birasaba takati pick bakuvugaga ngo ese ntabwo Didier Deschamps plan B wayitegura mbere yo kuzatekereza munyemerere igikombe cy'isi bagikomeza mu isaha ya 3 pe ibintu byabaryohanye cyane ndabona kuva bagira aho bajya turaza kwibaza ibibazo abantu batubwiye kuvuga kuri Rodri ku mikinire ya Baolise mu isaha ya 3 kuri YouTube bahagume duhite tubongera tubyitezeho indi minota 20 mureke tujye muri leta z'umwe za Amerika turi kumwe na Magambo Placide tuguhaye ikaze mu rubuga rw'imikino rwo kuri uyu wa 3 yego barakoze cyane twaba kugira ngo twumvikane neza muri leta z'umwe za Amerika igikombe cy'isi kiragana ku musozo bijya gutangira hari polemique nyinshi ariko igikombe cy'isi kiratangira turibaza tutese stade zizabona abantu stade tubona zuzuye abafana barahari kugira mu ijoro ryakeye twavugaga tuti ese ko Portugal isezerewe ibihugu bikomeye bisezerewe ariko n'ijoro ryakeye twabonye abafana bari bahari bite muri leta z'umwe za Amerika umwuka uhari n'uwuhe niziye reaction za nyuma y'amacu yo mu ijoro ryakeye reaction zo muri za nyuma y'amacu yabaye ku mugoroba ziratandukanye habayemo gutungurwa cyane ku buryo babonagamo ikipe y'Ubufaransa aho yatsinzwe abantu benshi bari bafite icyizere ko izagera ku mukino wa nyuma ariko Espagne yayitunguye nyine ku buryo babonaga rwose emosiyo zari zitandukanye bamwe batunguwe bishimye abandi batunguwe bababaye nyine ariko nyine ukabona ko ni iby'umupira nyine ariko urabona ko n'ikindi gihari kigenda amakipe nyine uko abaturutse impande zose z'isi niko agenda agabanuka ava mu nzira ubona n'abaza bitegura umukino ku buryo bagenda bagabanuka ubona ko byabaye ukwezi kw'ibyishimo byabaye ukwezi ko kuvumbura indi mico y'ahandi hagenda hatandukanye za celebration zitandukanye ariko nyine urabona ko no mu mastade nyine nko babivugaga haruzuye cyane haracyuzuye ntabwo urabona ko ntabwo bigenda bigabanuka ahubwo bigenda byiyongera ku buryo nabyo byatunguye benshi kandi ariko nyine ni igikombe cy'isi ubona ko abantu bagenda bashaka kuvumbura nyine ni ikintu gitambuka rimwe mu buzima bw'umuntu nyine ukabona ko hano amastade agenda aba yuzuye buri gihe nk'uko siko abantu benshi barabyiteza ariko amastade aba yuzuye ni iki kintu cyabaye itandukaniro kuko twavugaga tuti football iyi ngiyi twebwe tuzi si umuco wo muri Amerika noneho ikipe yabo y'igihugu imaze gusezererwa tubavuga tuti noneho biraza kuba akarusho ni iki cyabaye itandukaniro ku buryo nyine twabonye ibitandukanye n'ibyo abantu be-expectingaga ariko rero buriya hari ikintu kimwe cyagiye kiba n'impinduka zihuse cyane abanyamerika babonaga ko bagenda byari bizwi ko batazi by'umupira w'amaguru nyine football tuvuga bo bita soccer kuko bundi football bari bamenye ko American football ubona ko mu myaka igeze kuri 20 ishize guhera nko mu 1994 ubwo igikombe cya mbere cyaberaga hano muri Amerika ubona ko football yagiye imenyekana igenda izamuka ariko mu myaka ya 2014 kugera ubu ngubu rwose byazamutse ku buryo bwihuse cyane abantu babona ko ni wa mukino ukunzwe cyane ku isi kurusha n'indi mikino bavugaga nka za basketball za
izo za American football tuba tuvuga n'indi mikino y'abanyamerika ku buryo nyine hano byarazamutse cyane ku buryo bizamuka ku rwego rwo hejuru cyane ahubwo ku buryo mu mijyi ikomeye cyane cyane yo kuri East Coast na West Coast nka za Seattle za California za New York kuri East Coast na za Florida za Atlanta za Boston ubona ko ni umukino wamenyekanye ariko bijyanye nanone n'imico y'abantu bagiye batura mu mijyi nka za Boston hatuye abantu benshi bavuye i Burayi bafite inkomoko i Burayi aba Irish abongereza ku buryo ntabwo byagoranye kugira ngo umukino wa football umenyekane ku buryo bugeze ku rwego rwo hejuru ubwo rero ni ikintu ubu bamaze kubona ko akenshi ushobora kubona akunzwe no kurusha n'ibihugu byinshi by'i Burayi kuri ubu ngubu ku buryo banashoramo amafaranga menshi nk'uko sinzi twabivuganye kare ariko nakwerekaga amatike ukuntu ari kugura mu mastade ni ku rwego rutigeze rubaho nakweretse nk'itike y'ibihumbi 130 by'amadolari ku mukino wa nyuma ku mwanya umwe nta hantu byigeze biba mu gikombe cy'isi nta hantu byigeze biba mu mateka y'umupira w'amaguru ariko aho ni nko muri VIP usanga muri VIP ariko nibaza ko atari nayo yo hejuru ahubwo ni itike nakuyeho gutyo gusa ndavuga intereka nyikwereka ariko ni hasi abari hasi ariko nk'izo hejuru nazo usanga ziri mu bihumbi 10 izanyuma zazinze zo hejuru buri hejuru kore cyane zo hasi ubona ari ibihumbi 10-20 nizo za make kandi usanga ntabwo byigeze bibaho na mbere nabonye igihe amaklabu yo kuriya aza muri aza hano agiye ubona ko amatike agenda ahenze cyane kurusha uko amatike asanzwe agura i Burayi hano ku buryo usanga abantu bose bishimira kujya gusa no byo kugenda bashaka kwifotoza benshi abakire ku buryo usanga batanga n'amafaranga nta kintu batabanje no kubitekerezaho ntabwo bagena nuko ubona ko umukino urakunzwe cyane wamaze gukundwa cyane ku buryo ubona ko birenze rwa rwego twari tumenyereye cyangwa uko twakekaga abanyamerika ko badakunda umupira w'amaguru ariko ubu ngubu nibaza ko n'iki gikombe cy'isi aricyo kiri buze gusiga ko iki gikombe cy'isi kirawusiga ku rundi rwego noneho hatari muri ibyo bice byo ku bice bya Pacifica na Atlantika gusa no hagati muri Amerika aho batari bamenyereye umupira w'amaguru ahubwo ubona ko wagiye ukundwa cyane. Placide Magambo turagushimiye cyane dore turanagukanguye ubu muri sangapi? Na masaha kuze ni mu masaha 10 ni mu masaha 10 za mu gitondo. Pole sana. Turagushimiye cyane kandi ibihe byiza. Sawa namwe mugira umunsi mwiza. Yego arakoze cyane uwo ni Placide Magambo yabaye nibuka ko yakoze kuri televiziyo Rwanda. Yego amaze iminsi rwose adufasha mu bijyanye n'ubusesenguzi bw'igikombe cy'isi nk'umuntu uriyo ndizera nashidikanya ko nko kwa kane tuzakira ubusesenguzi bwa Lucky